Jangan lupa di like and subscribe and comment ya. Ya. Mana, Pi? Lihat-lihat doang, beli enggak. Inilah kesukaan kakak Kairin. LOL. Inilah kesukaan kakak Kairin, Batusya. Yang kecil aja 100. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Hah? Mana ya harganya? Kita kasih makan burung. Nah yang me no sejarah